Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18 wengane zakwethu ngicela ukuthi yavelela ikhasi ngicela wenze okufanele icupho subscribe ulike bese uphinde udlulise ukuphawu lapha ku comment section. Inyanga yodumo uKing Bhaka iphumela ubala yalwela uMaweni owaziwa kakhulu ngogogo Maweni einkundleni zokuxhumana okuyisangoma eseyilaphayo. uMaweni ngeke uvele izindaba zokuthi uboshiwe kanti-ke inyanga yoKing Bhaka isiphumela obala yaveza izindaba zokuthi uMaweni uzophuma ejele kungekudala njengoba nje ethi lezi indaba uyitshelwa yipower yakhe. Ngaleyo ukhuluma kakhulu ingane zakwethu nansi inkulumo kaKing Bhaka ngesikhathi eveza lezi indaba. Khona amaphutha wenzayo noma kunjani kodwa lokho akusho ukuthi singamvikeli. So njengamanje ngithi mina by spiritual ugogo Maweni kumele bamdedele. Amdedele. Ngikhuluma ngogogo Maweni. Show mina uKing Bhaka. Mina ngithi angijengoba besha abantu sengingene deep ngangena nakwicase yakhe ngambheka akayena umuntu of violence akayena umuntu ofisa ukubulala okuMaweni but umuntu obelievela kakhulu edlozini lakhe umuntu obelievela kakhulu emsebenzini wakhe angenza noma yini uma kumele amakethe umsebenzi wakhe kakhulukazi lo umnyaka uma ngabe kunabantu abafuna ukuthakatha lokho angakumakethe ukuthi uyakwazi ukwenza because kunemarket vele efuna ukuzwa liyonto ukuthi uyakwazi ukuthakatha ukuze babefuna ukuthakatha babelieve kuya kuyena kodwa lokho aboshele kona mina njengoKing Bhaka sengibheke ngakubhekisa phezulu no angijengoba kushiwe lapha ecourt but kodwa nizobona inkantolo izomdedela unezingane zakhe unefamily unemsebenzi unama clients. Mina King Bhaka nje afuqa mama ngiyamsupporta nje spiritually ngiyamsupporta nakwasemhlabeni ngeke mina umuntu esifazane mangimbona ibhadwa mase ngiyasizakala ngoba kuumsebenzi wethu ukuthi umuntu esifazane sikwazi ukumsiza ngeke mina ungibone mina kodwa kuthiwa bekuboshwe nje inyoni hey bengizoyinyisa kuthiwa bekuboshwe inyoni bengizoyinyisa ngeke umuntu esifazane khohlwa yake nabantwana unengane yabo futhi into engiyithandayo ithe yenzeka lento bese beyilungisile benonke kusikhotheni inkinga yabo bayilungisa kwa ukuthi bayilungisa inkinga yayo kanti vele bisiqalile imoya ngangayisho kulento ngathi bona bazosho bathi bayaxolelana kodwa izoqhubeka imoya ilwe ngakusho lokho la ku live video wami bangangi understand abanini ngakusho lokho ngangisho ngoba mina ngase ngibhekile mina angixhumani bobabili angixhumani nabo bobabili but mina nje ufuna uqamba amanga uma uyinyanga umuntu esifazane azi ukuthi ula enhlizweni yami azi ukuthi ipower ikuthanda uright noma urong azi futhi ukuthi siyokutshela makuthiwa khona ubulalile bengizosho mina ngithi hayi ubulalile hloba akukho la kuvela khona ukuthi ubulalile akukho la kuvela khona ukuthi ulimazile yena kuba ngogogo Maweni la tshola yimi so inkantolo nje izobe imdedele nje ayikho isentence azoyithola kuba mina ngiyiboni ngokwasemhlabeni angiyiboni ngokwasemazulwini igama kuphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uPhaka udabwe yini nginqole ebhuqaqoqemiza abafakazana ngotholodolo likamentshise ethuluza ngihambe la kufica insimini xa uqalile kusazoshuba kusangenzeka noma yini uma favu kweleke danga abantu hayi mangishilo mina into kuzoba njalo either ukuthi khona obelievayo khona ongayibelieve mina nje uNkulunkulu wangibusanga lento alikho ilanga la ungifica khona kuthiwe ngithatha ibhuzu ngilibeka la kumuntu wesifazana mina alikho kodwa endodeni ngeke ngilibeke la ngalibeka ngisho la endodeni mayibhayiza hayi umuntu wesifazane likhilanga umuntu wesifazane nje uyakhuluma njengengane abhayize ngengane action njengengane mina as you king
mayisegaxela besifazane ukwazi ukushaya yena ngempama aphinda akhale eqala futhi yena umuntu wesifazane aqhwa ngempama aphinda akhale yena umuntu wesifazane ukwazi ukuphazamisa la ehlweni kuphinde futhi kukhale yena akuthinta ihlo kancane nje phinde kukhale yena futhi umuntu wesifazane ukwazi baba ukuthi ulele kudilwe yena bese ethi wena futhi odiniwe kuyena odinwe kuqala bese ethi wena odiniwe imidlalo bengabe sebevukwa amamuthamo so ngeke mina ngelilanga ungifice ngibeka la kumuntu wesifazane ngeke bangisokukhengi khohlwa futhi ngeke mina ngisizakale ukuthi umuntu wesifazane usemgodini noma usendlini eminyama mina ke ngibhaka I will never for sec ba ukuthi ile nhlobo efuna ukuthi mina ngithi usendlini eminyama umuntu wesifazane ngeke ngiyenze lonto mina ngishaba semajele amacala abawazini abangawazi kunye nani lapho wesifazane nje kufanele ngomuntu wesifazane kuze kufike kuthenini uyindoda uthi uyangihlukumeza uma uyindoda umqondo wakho awuhambe phambili ube inhloko yingakho eBhayibhelini kuba noAdam mase kukhisha ubhambo luka Adam ukuze lapho uEva uma uyindoda umqondo uma uyindoda nje utetema uthi uyaqhaphaza umuntu wesifazane kushoda la kuwele emqondweni emqondweni vele phela aliki ithuba elingasetshenziswa mayisekubambeni umuntu wesifazane kuyile nto beyisinokwe vele uzokusebenza wesifazane angakusebenza baba uvuke ekseni ungagqoke ngisho ibhluk ungalazi ushonephi yabo that is why ngithi mina bafethu noma nini ngiyolumela iqiniso ifana mina noma ungikhonzile ungithanda ungisupporta angisoze